لذلك دائما المحاججات مع الوهابيين الشيعة يفشلون فيها. ادخلوا على الانترنت وتابعوا الفضائيات التي عقدت برامج لمناقشة الوهابيين. كان الشيعة دائما هم الذين يفشلون في هذه المناقشات. ما هي البرامج موجودة على الانترنت ويمكنكم أن تعودوا إليها. ما هو هذا الواقع الذي نحن نعيشه. بالای فکر میکنم 200-300 جلد کتاب شیعه را بررسی کردم که همچین نامی و پیدا کنم، پیدا نکردم. مختصر المفید کدام کتابه؟ نهج البلاغه جلد 3 مختصر المفید. یک کتاب دیگر را نام گرفته الزهرا القدوه. الزهرا القدوه را من رفتم دانلود کردم، پیدا کردم، رفتم دانلود کردم. اون چیزی که یادم میگه اصلا وجود نداره، تا امروز گم است.